ndaguhimbaza ivyo wankoreye. Imirimo yawe Baba ihora itangaza. Wahaye ubuzima bwanje agaciro, nanuwabufa uramba ubugingo. Imitwaro yari indemereye warahinduye, none ubundi ndegemvya muriwe aramagije ndamushima. Naje mu myaka 5 ishize Imana yarabaye, Imana yarangiriye neza. Imyaka 5 ishize nari mwabipimite yarakwica umurima nikura kuca uzicarana n'abakomeye. Mu myaka 5 ishize sinarizi ko tuzabona nivyo, sinarizi ko tuzaturi kuri Animaso TV duhimbaza. Mu yandi majambo twakurikiye Imana ihindura ibihe. Sawa. Umurima nikura kuca uzicarana n'abakomeye. Siku musumwe tuzabonana, haleluya. Siku musumwe tuzicarana nawe, mfise rendezvu na Yesu, haleluya. Shalom, shalom, shalom. Ndaramukije mwese abakunzi bacu, abakunzi ba Animaso TV. Uni wa mwanya twabemerera wo guterama no guhimbaza no gutazira Imana, worshiping and healing time. Abo mwashira ndawa ngaha n'umwanya wo guhimbaza no gutazira Imana. Nuko rero turabahaye mwiriwe, mwaramutse, bivanye naho muherereye. Uno mwanya mwiza wo guhimbaza no gutazira Imana. Kaze ubane natwe, kaze turirimbane, kaze duteramane, kaze dushime Yesu, tumutazire. Yesu n'umwizigirwa. Ndazi hari byakoze mu buzima bwawe, ndazi yarakugiriye neza, yarakwiyeretse mu buryo butandukanye. Abo yakijije indwara, abo yabohoye, abo yahaye agakiza, abo yakuye kure. Turafise impamvu yo gushima Imana, haleluya. Turafise impamvu yo kumuhimbaza. Ndaguhaye kaze rero muri uyu mwanya mutoyi, tubane muri aya mashimwe yo guhimbaza Imana, haleluya. Ku mazina nitwa Ntunzwenimana Safari. Ndazi ko musanzwe munzi kuri Animaso TV no mu bindi biganiro byinshi. Nuko rero ntibagire kugira subscribe, kugira comment, nazo nizingenzi, kugira share kugira ngo abandi nabo babone ibiganiro nk'ibi byo guhimbaza no gutazira Imana bafashwe. Yesu abahumugisha. Wakuabudiwa, wakuheshimiwa ni wewe Mungu. Wakuabudiwa, wakuheshimiwa ni wewe Mungu. Mungu mwenye nguvu, wastahili heshima zote. Mungu mwenye nguvu, wastahili heshima zote. Ukisema ndio, nani awezaye kupinga? Hakuna. Ukisema ndio, nani awezaye kupinga? Hakuna. Ukisema ndio, nani awezaye kupinga? Hakuna.
umuntu agomba aririmbe akakaririmba. Fais rendez-vous na Yesu, fais rendez-vous na Yesu. Fais rendez-vous na Yesu, fais rendez-vous na Yesu, fais rendez-vous na Yesu, na fais rendez-vous na Yesu, fais rendez-vous na Yesu, fais rendez-vous na Yesu, fais rendez-vous na Yesu. C'est comme somewhere to see each other. No way, fais rendez-vous na Yesu. C'est comme somewhere to see each other. C'est comme somewhere to someone. No way, fais rendez-vous na Yesu. C'est comme somewhere to someone. C'est comme somewhere to see each other. No way, fais rendez-vous na Yesu. 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 Hallelujah. Abantu mwese mufite rendez-vous n'Imana. Tugemo sikumusumwe tuzabonana. Hallelujah. Sikumusumwe tuzicarana. Nawe fise rendez-vous na Yesu. Adafashwa akisabasi agwaye abazimu. Fise rendez-vous na Yesu. Fais rendez-vous na Yesu. Fais rendez-vous na Yesu. Safari ouais. Fais rendez-vous na Yesu. Hallelujah. Samu noneho turi kuja mu ijuru ndakuba. Hari nuko hari rendez-vous dufise. Sawa. Sikuva kugenda gusa. Hari twakurikiye. Sikumusumwe tuzabonana. Hallelujah. Sikumusumwe tuzicarana. Nawe fais rendez-vous na Yesu. Hallelujah. Sikumusumwe tuzabonana. Sikumusumwe tuzicarana. Nawe fais rendez-vous na Yesu. Fais rendez-vous na Yesu. My check, fais rendez-vous na Yesu. Hey, tous amour, sawa. Reka gucika intege, reka no kwiheba, no kurambirwa n'imisiyo, kubabazwa mu gihe bavuga ko bitashoboka, uko niko Imana ivuga. Reka gucika intege, reka no kwiheba, no kurambirwa n'imisiyo, kubabazwa mu gihe bavuga ko bitashoboka, uko niko Imana ivuga. Zamura uri kure kuva neza ubanza utuze. Reka gucika intege, reka no kwiheba, no kurambirwa n'imisiyo,
kubabazwa mu gihe bavuga ko bitashoboka uko niko Imana ivuga. Imana ntihutiraho inacererwa ikora ku mwanya wayo igasubiza hagera. Haleluya. Imana ntihutiraho inacererwa ikora ku mwanya wayo igasubiza hagera. Uri kurizwa niki? Ikora ku mwanya wayo igasubiza hageze. Vuga ikora ku mwanya wayo igasubiza hageze. Ikora ku mwanya wayo igasubiza hageze. Ikora ku mwanya wayo igasubiza hageze. Noneho ndapfuye yabisi banza bamuzi ishengero ko bikurya nabamukeje akoze kurera mwise Imana yabakucara. Noneho bawe bavuze ngo bamizisiyeni bakizwe nuko bakunda kubivuga. ubu wacu bakijijwe Barakijijwe iwacu ngaho nabibwiye Abamizisiye turakijijwe n'abenshi bavuga ko tutakijijwe ariko turakijijwe. Haleluya. Ikora ku mwanya wayo igasubiza hageze. Yabaye urugo. Ikora ku mwanya wayo sinari umugabo igasubiza hageze. Ikora ku mwanya wayo igasubiza hageze. Umva uri kudukurikirana Imana igusubize. haleluya Imana ikwibuke nawe yanyambitse impeta nawe kwambika impeta niba uri umusore cyangwa umugeni. Ikora ku mwanya wayo igasubiza hageze. Haleluya. Akari karibu kaje kabango habi kusoma na Aburahamu kubw'imirimo myiza wakoze wanyeretse kera yuko nkunda na n'uyu munsi urarunyeretse. Habi kusoma na Aburahamu kubw'imirimo myiza wakoze wanyeretse kera yuko nkunda na n'uyu munsi urabinyeretse. Nawe imigambi yawe si iy'abantu, imbaraga zawe si izabo, ibidashobokera abana b'abantu imbere yawe birashoboka. Noneho iyo utama hafi murengezi wanaramanutse njikuzimu wemeye kuza kunwanirira kunesha n'ukwawe murengezi. akandi kantu Yego ratazamuka imbaraga zose zangwanyaga wasiri bati igorogota ndetse n'ibisigisigi byazo ubu ntarubasha bigi imigambi yawe si iy'abantu, imbaraga zawe si izabo, ibidashobokera abana b'abantu imbere yawe birashoboka. Haleluya. Ibidashoboka imbere y'Imana birashoboka. Ndagenda kubwira uri kudukurikirana haleluya ivyo bitarashoboka kumara bigize gute birashoboka. Ndumva nimuze mwese wemera ko Yesu we hari ingabo yamitugwanira, haba ku manywa haba nijoro tuhuye
y'abantu imbaraga zawe simbizaho ibidashobokera abana b'abantu imbere yawe birashoboka harakandi ashobora kugutererana oya ashobora kwibagirwa ijambo yavuze oya ashobora kukurekera mu marira oya niyo mpamvu tuzigumira muri twe niyo mpamvu tuzigumira muri Yesu ndaguhimbaza ibyo wankoreye imirimo yawe Baba ihora itangaza wahaye ubuzima bwanjye agaciro na n'uwabuva uramba ubugingo imitwaro yari ndemereye warahinduye none ubundi iteka byamuriwe aramagije ndamushima 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 haleluya imisi yo kubaho kwawe Imana yifishe mu kiganza yoyoyo isibyo yibwira kutubi ni ejo hazaza habe heza igihe nari mu nda ya mama ntawaruzi imibereho yanjye uko nzabaho nyabiranga y'Uwiteka Imana ihoraho yashingiye umunsi wo kuvuka ishyiraho n'umunsi wo gupfa yagendeye igihe cyo kubimba ishyiraho igihe cy'isarura ayo majambo niyo iyo ubuzima kuntoriye inshuti zose zigushize ngo safari kumurima nikura ku cafu uzicarana n'abakomeye haleluya iyo ubuzima bukuntoriye inshuti zose zigushizeho kumurima nikura ku cafu uzicarana n'abakomeye wibaza ngo ntabyo wibutse hari ibintu bibutse ikibazo uri muri munsi nicyo warimo mu myaka ibiri hese mu myaka 5 ishize naje mu myaka 5 ishize Imana yarakubaye Imana yarangiriye neza imyaka 5 ishize nari bwabipimete yarakwica umurima nikura kuca uzicarana n'abakomeye mu myaka 5 ishize sinarizi ko tuzabona nivyo sinarizi ko tuzaturi kuri Animaso TV duhimbaza mu yandi majambo twakurikiye Imana ihindura ibihe sawa umurima nikura kucavu uzicarana n'abakomeye haleluya haleluya turasubuje kameramani wacu Erika hari bizina Yesu haleluya Imana imwicira abazimu bose abamugwanya abamuhiga bose vyevye turabizina rya Yesu haleluya hama bakuzi mwese wa Animaso TV Imana bagirire neza Imana bahaho muba abazimu baremera ishimwe ibambutse ku bibazo byose muri mu izina rya Yesu muhimbaze uko Dawidi yahimbaje akabaruse avuye ku rugamba haleluya haleluya harakandi karirimbo numvise kanjemo amaduseze tuzogaruka twaje ni Animaso TV yes kubere maso this is worship time yes and worship and time yeah posso uzadusanga TikTok YouTube Facebook hose nuko noneho tubakaro karibu kavuga ngo